West Karbi Anglong District MP Hamren rong supialong Assam Mala-2 atovar kaselampon bomalong lang ki pipon kave dera jo kaike amat aduk tok monsi rot ki dokidam sung pik khangjang do towar pi kaike amat aduk ki tok mona jok loki charli claim bang Assam Mala-2 arni wang ka chingthang uniform do anta hem pen ke para hudle lok plan sita school hem ke lia hut lapen mit thanga hem ka chili hura bangki towar aduk ki bondu na jok akilo adim aki er ansi chitang set an Birta ke longa tengke penang an arling ke thiatum pen towar lang ki piver ji aphan hukum tipon bonta alam kar jidor de detsi towar abang ke kaike amat long le aduk patok monsi padukok la so jo kaike ka chileng arada tuma bang ki towar aduk charsi ponang pensi na hok satami pali damnang kok đang nanggung tidak ready betul deh ini di palo tang kundun kewan parga la itu lah kemarin manta itu lah aduk ini mukhadang dulu sih lang api ya rason teh tuar itu kita mau bidah dicari akalang gedung di bangke lah ada Hamren tahun bang cuma malam apa lah program malam sidung free price lah kita non irui bak apor tu kalau dah program ini siam program mai sidung saja nak karena non nakian ke sidung kon ke dalam mingguan ya perang bang ke mantu ni pen pipi he kita andang pipi kon tu bang ya kon nong le lasu pen Lason si metha ti malong lahai ki sunga chetong ponalong Hamren Public Work Department Executive Engineer Phaguna Timung pen sida mera bangso puthak RD pidona sonte mesenji puta hawara rat pen chethan rinti lase Hamren hawara long ki do arar ki sunga long local MSc head singrong par lapen PWD Hamren division along engineer SO atum hawara rat ki sunga long langdun pamenangji pusi pherang ke theng no pen pachini por kami army pan se te kali lase la aduk ka peta bang adoy ni rat atum la bukan kulat teng gitu pen kidang lok la rat atum kidam ke bang school student pen kidang lok atum bang ke pinang an la aduk ka peta bang ka siksa dolo la se la bang so NN construction along komama la bang so in charge lang tung setame rat akan kapatung sede dia kana bang oversight la son lo la bang so aduk abet keparbe dia kan bang ke adap earning sam bang lang ki son te me party tu la se aduk abe setame ke thek muchora tu bang ke phone pen setame birta nang ko la bang so alang adap earning sam kapal je phan la pen nilitum setame ladak Chandra Singh Ronghang report KTV News